Zdravo, zovem se Lena i pokazat ću vam danas u ovom videu kako da napravite slatke sličice koje možete i štampati i staviti na bilo što hoćete. Eto nas. Sad ću vam pokazati kako da nacrtate pingvine. C'est les di le fanille gentili a mezzuda and garden felice se lingue I sad možemo da ih obojimo. I sad ćemo da ih obojimo, bit će šareni. Treba će vam jedna crna bojica, onda će vam trebati jedna crvena. I to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sledećem snimku. Ćao!